Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke ceng car am. Tip syuk kan long kom nala dah. Yap sama nama ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalap li ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Lamar gari Kulai sibun kulai siejargo. Hadian balami ka jingbam yasu thu jingmod hapedeng kinong ilam ka hinyau trap Achik National Movement Ribhoi Sapngi bat ka hinyau trap Achik National Movement Central Body kinong ilam bat kit khot kilalit ban penyaso no yala die Shaka Confederation of Ribhoi People ya kinong ilam bat ye kit khot jongka HANM Ribhoi Sapngi la pedang buram Shaka Confederation of Ribhoi People dau President uba Pateng Mersing Ringkat kajian lang u General Secretary uba Marcus Makri bat u Vice President uba Gershom Han ha kajian lang kebelalong ha kasinong patarkhma. Aga jing tip play tipriu. Ishimti da kumon subha yagane. Kakya kashon. Bab nagabenta Bala IT hani Nagaseng Confederation of Ribhoi People Nikola Batsmai Ahmad Ublay Bat Ahmad Upaipa Bagin nolong tang kinong kipkam Kapalong kariti kadustur jogi kasih Ikulah palong tinong yalam mat kibadon kabensim yale Penwanda ya galawai kebesyai bat kababha ilat Omtan nabenta karibhoi Nagabenta galawai ipateng tilongkin kiban sawat Mendapat batik hadir ipa im lakerpa ini bangunan agni jilang kejompi tidak ada yang jokai mah nanti nejarang ngikit pokter yang ngipik nong ilang di pertemai tidak kami enti kajing tray kejompi resi kalong kebak hamah kebak hamsyai kebanla pada ajik kemen yang gabun ibadan kami yang jingeram kejompi dan ibasam nanot ibasam jinja ibasa lebeng ibasa banben ada jingem kejemki ibadan kam yang jingeram babon ibasang man kumin lagi jengki keman henry gidu jengkelman ini marbang idon umapi ibun samla apa kadang kadang angin stem pide inong yaram ibasenda jengki dinasgaban kentu kan pa ya ginong kitkam Oke nambu ejingnya halak buah ejing sedang. Henry peningkong kedai. Pendendam ya dia temat kejong belai. Belai yang piun kabuah ejing sedang ejing sepang. Kum no belai ya hukum kini gisi kebedak ejing seliu. Ejing ya le kau munjai. Ejing pensai. Ejing kento. Kan apilang terima. Ejing keno kibun. Ejing syakran. Lai hojai. Dan kau pendu jingkerman dan ru kibaan CMP handai katong kalong do pendieng ya bantung bah ya kadang katai ya kari boy berkoi ya kari barokoi pelong dinuksa ki bawah hai ki kam lagi jingle ki jongpi do pentelun ya lagi bor ki jimun jimutan nam tak kalau baik apa pernah jangan digadong kataing kejongi long kita ki bau telun madan tema penjele nak benda kini gadong kataing kebaik kejongi ngila long kita ki samla
ki basyakri man sim ba kini ki boy sisi kim dei ban wan wiroj ya kan gilong hop ya ka jinglong trai ke jomni gidon kimat ibangilai kren ta ki post nam hon gidon ki wailu ki parlok sen alam ki bekren jak ne ka juk kama handai ka dauba baka confederation of riboy people ka yang hadu mata mengiru dan yai bersawa yang kini kesur nakapor syakapor hadu pangina yo ya tau so mengin yo ya katong ngiyang halal ka nomrim ka LP ka de benton aku ka jela ka jongi kani ka jingga ino kunswet yo ka sarkar jongi optang ya kani ka sarkar ka pemerinta hadu ka sarkar ka pemensyua ka jing penrung ya ka kredit kasih aku ka kredit ka pra Hawan nilai ni bahagi kisni PE maka kejela ka jumi kalau ada pas sekuritian pada recognize ia ka kredit kasih hapo ka state ka jumi handrai samla be kata kampat biang ngidon kam cucu pangin itu agadi inja jumi borokoi hangta ke kadon kathong ki samla jumi kin sup penjele exam ki samla jumi kin sup penje kon ki exam ki prepare ki competitive exam kecik kalong balai ki kasih jumi kimi kinong jalam macam balai ki kasih jumi kimi kini ki beriu ki job ki exam ki prepare IAS IPS IF IRS babul ki exam mar balai maka tin kasih jumi ki parla menyukun hak tin keren lajong Pergi, lumar balai nak buat kita, lumar datang dari kebakaran kejam, balai aktif. Tanggapai keseluruhan di paralog dan di paradokon di Banadung Taksi Gilalong di Tristan John Confederation of the Riboy People Batenrung akan bersim kejongi bagi Syekri Namanta Adong Kekatan John Riboy District Abang Labar Confederation of Riboy People kedai kedai lagi kesek halang kedai kebelarim bat daga jinjit kejongi yang Confederation of Riboy People kedai kedai kesek kebarim bat kebenaran yang kenerim oi ia dan akibagi uniform akibar meswa Henry inam kedua ya kita Henry ini kitip kamar ya dibagi lanosnya akabar kudan akibagi uniform Henry kanam super kejigran juga gimana betul Henry keputusan ini bagi dia menjeng bat daga nurim kejungi bagi kedua ero ino bat daga dikran juga itu gue di bangga karaman daga gue ke uniform Henry kanam super Henry keputusan ini yang dia menjeng bat menjeng ya nurim bat bersih ya isu kita fair kamdam apa Riboy district bat kamdam apa kadang katain kejungi dari awal naki dari kabahap apa di order disput Islam ibamarkan jogi asam ia madam ibun isu kita fair ia benis juga dengan tu di para semula di peradukan di Banadung Taksi belum di Muslim yang kejumpa di perkara kejopi baginya teli awal akan ada kepentingan yang di isu benda senaran benda tenaran dan awal kejunut dan awal kejimpukan baginda ibu yang kemesim barbar dan kejimpukan seliu adunya ibu akan telun di kamu nama tak asing Keleng Riboy District Boy Ajisha nya Riboy war dapat ka Sing wat Islam LNT Riboy Boy Lalu Islam kat kendai bintru Sing jika dengan cuba berkenaan angin pi ketukan di jimat balai balaseng jaga Confederation of Riboy People Namaman jual kidon kijing no kimi kijing kren yang boy bi kimi kijing kren yang
war kaleu mi jingpen giong marambi dei halo gini jingpen kiba mi jingkeno nakawai jaka sebui jaka ilas sengi kako Confederation of Viboy People. Confederation of Viboy People kamot katup negas injuk tong sinam ka bai ba yang nak ini rohin kadai kata ka jimut juga sang kan ba ini kijingno inja aga imlam ka salam ngajongi nama kini kijingno kelak kami biji apa ya dehelo kini kanong ka pelong yaki nong yalam bermensyua berseng bersenjur bahkan air kateng dah kata katup kinong semsinong banlong kawai naban taban sekali ya kadong ya katem di boy Delegasi Government ya ka Confederation of Ripoy People Central Body aga bagilayo abang berpenkha lane berpenskam ya ka degazun ka batmai shane shapo Ripoy semgi koi sibun ya pigi kun samla ibala jit bat ibala penyesno syaga Confederation of Ripoy People gilayo sngau ikinong keren ibala keren syakmat gila keren ya kebayadai bat kejiyai nanti jongko Confederation of Ripoy People gatrai gila ya sautu nganam dan kamshu ban keren amarula keren woi founder mahat bagi khodi agabadai bat kejiyai nanti jongko Confederation of Ripoy People ina mekren shu ya gida isu giba kaseng kala sim ngatrai kadai kejum pakai social media Pilayo ingin berkampan putroy, baka kop kalale kunta ka kop kalale kunta, tang baka kertek ka kop ngisyu kop bay kalumpay sila. Dari ay baka kam kan pau, ndan kam su bane putroy leng baka sentur. Amara priu batray ka kam ka pau bay. Tiga kwa ya pikir khot ke batmay, ke bagila penskam nakasmi. Ngam kwa papipin sulan kerteng tang hapo ka register. Raya bagi lapun sekarang bagi pipi lapang semai ngakwa anak Indonesia kemat banyo iya kikam kijongpi masa kawai para iri para dong para tanya yang kwa abanong bangga juong bangga jukran ya kene kan sabi kita sekarang ya disarkil lane ya ki unit gemau ma pidana ka sek malang gemau ma lada pinang bantrai kadai ka burong ka bakhram bat lada pinang gandai ke jingja burong ilan arbanda ke bagi rung segi seng malang dan itu perkhak ini mapi gaya gelenti ke bapenjit apa bidon lagi seng malang ya penkeren lagi lagi si ke mamenta ke babun ke kun sam lagi syailam bakla ke jemut ke perkhak ke jongki ke syailam bakla ke perkhak penrung ke seng malang penpeni ke gaji suhe penpeni ke gaji suhe segi pajba kidan ke perkhak ke bakung kita teng ilong seng malang aga jing sisa gede beliau kejingi kejingi trelang bagi pajba isa baik penban ibabun le bina pay ki komen lagi si komenta ibabun giong gede di seng malang kami isu bakat tim seng malang gay kadau apaga baik apaga yit ya ga jinglong jingman jong kahima ka salang lale jongi seng malang ngam ketok ya loino Henry abagi tray gide bantray na banta ki pajba jogodong bat kathan ke jongi ndai bagi dum sing balang elektron pisano posuro kata kadai ka penja burung ibabun ki para sing balang wat naga sing jongi ru idam ki patray kum kata nganganong nagalen jongi ka sing minum sya e ki kum kita ki penja burung bandona kertek ka sing tang ban elektron pisa nasurok nagi truk nagi kali kata kala penjak burung dia keseng degar pat dia pi inogit kam ki bathmai aba birung sega Confederation of Ripoy People to try na banta ka imla ka salang kariboy karigawai nagi district kibagia jan babat ka asam kajing sak klon yu ki jaka kibara ka por sega por apo ka them Ripoy ka jongi lada mangaban mapi gimsim ka jing bakli panekun namana ka dega tauba
jongkari boy kapai kijongi mano ban shifti ya kata kakam kumu samla jongkadong makat hajri boy abangi baik ya ka jinglong jingman apa ka district ri boy ngimda isngancu namara kita ki non tribal kiri khala ajat isuk bandrung banmi apa ka tham ri boy lada mangaban mapi ngimda ikin ki sipai banyada ya gari boy manopa atau ngin suhun bagi supai kai bagi jala asam ke sukulon ki jaka ki khandau jong ka tham ri boy ki jongi para samla yen skam angram rim banyada namada ka tham ri boy ka bai ki jongi namar ki suthu deho samla karon ke jingla ka pateng ka bangsawan dehi kun samla karon ka takalawe jong gari bat ka jaj benriu. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.